U Narodnoj biblioteci Radoje Domanović sinoć je otvorena izložba minijaturnih knjiga Minijatura na zrnu graška. Izložbu je otvorila pomoćnica gradonačelnika Leskovca Marija Jovanović u prisustvu voditelja fonda Stare, retke i minijaturne knjige Narodne biblioteke Srbije, autora doktora Dejana Vukićevića. Minijaturne knjige su stare koliko i štampana izdanja, a prva minijaturna knjiga Diurnale Mognatium objavljena je 1468. godine sa dimenzijama 94 puta 65 mm. Najmanjom štampanom knjigom smatra se Azbuka u slikama Egona Prugmajera, objavljena 1971. u Leipzigu, dimenzija 3 puta 2 mm. Minijatura na zrnu graška, minijaturne stare knjige od najmanje 94 puta 65 mm. U ime lokalne samouprave, pomoćnik gradonačelnika Marija Jovanović rekla je da se radi o retkoj i veoma zanimljivoj izložbi. Grad Leskovac se zalaže za unapređenje kulture i omogućavanje svim našim sugrađanima lakšem pristupu kulturnim sadržajima koji su neophodni. Trudimo se da takve prostore učinimo što lepšim i boljim. Izložba minijaturnih knjiga prikazuje se po 20. put, a Leskovac je jedini grad na jugu u kome se prikazuje. Ovakva izdavačka i tipografska praksa nikada zapravo nije uzela većeg maha, osim u Sovjetskom savezu, ostala je sporadična stvar specifičnih krugova knjigoljubaca. U literaturi se mogu sresti različiti termini za minijaturnu knjigu, mikroskopska izdanja, mikroizdanja, mikrobibloni, patuljci, kepeci, bebe, pigmeji, kolibri, liliputi. U zapadnim zemljama minijaturna izdanja uglavnom se kategorišu na sljedeći način. Makro-mini izdanja od 3 do 4 inča, ili cola kako mi kažemo, a 1 inč je 25,4 mm, mini izdanja između 2 i 3 inča, mikro-mini izdanja od 1 do 2 inča i ultra-mikro-mini izdanja manje od 1 inča. To su knjige iz prve police. Međutim, zapadne zemlje se najčešće ograničavaju na veličinu od 3 inča, to je 76,2 puta 76,2 mm. Direktorka Narodne biblioteke Radoje Domanović Gordana Đorđević rekla je da Leskovčani, ali i meštani okolnih gradova mogu pogledati ovu zanimljivu i fascinantnu izložbu do 30. juna. Ona je ovom prilikom autoru uručila počasnu člansku kartu biblioteke u Leskovcu. Doktor Vukićević dolazi kod nas u Leskovac da drži seminare ili ovakvim lepim povodima, ali strogo namenski. Tako da smo mi odlučili da mu doskočimo i da mu uručimo počasnu člansku kartu Narodne biblioteke Radoje Domanović, jer onda neće uzimati knjige u Narodnoj biblioteci Srbije, već će nekad naći vremena da dođe u Leskovac po knjigu. Ovo je počasna članska karta i on je i bio, a od danas zvanično počasni član biblioteke. Uživajte u izložbi. Najmanje izdanja je nemoguće videti, a kamoli čitati bez mikroskopa, a posetioci izložbe moći će i sami da se uvere o čemu je reč. Osim motiva praktičnosti tako malih knjiga, postoji dokazivanje štampača da mogu da naprave tako mala izdanja, a tu je i priča o Mariji Antoneti koja je tražila da se napravi tako mala knjiga koja može da stane u rukavicu. Kolekcionarstvo minijatura potiče iz starih vremena, a neka od najvrednijih izdanja pripadala su Žoržu Salomonu, Albertu Brockhausu i italijanskoj kraljici Margariti.